Hey, weet je wat? We willen vanavond een Freshtik maken. Ik wil nu een herde Freshtik Burritos maken. Dan neem ik die met naar huis. Ik kan die aanvrieren en alle dagen kan ik mij abdeven. Den abwarmen en dan schmecken die krakse schijnen fresh. Dan daar we niet hier, dat is wel eierbrood en spaak en dit en dat en jant. Dus dit ga je Burritos rijden. Ik heb gezegd, den trak voor en ik mijn vrouw. Want ze dan met weer hadden we een grote herd gemerkt. Freshtik Burritos. En die schmecken goed. Freshtik tomaten ook als een ijs. Want ik weet weten wat we er maken dan. En wat je op eens wat gaan, wat je er maakt leggen, dan kan dit en dat naar jant zijn. Dat alle Taubschmieden en Deichbrot en Tortillas en Burritos merken. Schmecken sehr schön. Das ist sehr einfach. Als wir da arbeiten, aber nachher, weil die große Herd merken, die anfrieren, haben die ersten Tiet rein. Wohin wiesen. Naja, nu kijk mal, das ist, was wir hier haben. Wir haben hier Mehltortillas. Wir haben hier Eier. So ein Eier, was die Heine haben können, büten sehr scharf, die Gramm an. Und die werden dann extra schön schmecken. Hier haben wir Käse. Wir haben hier, was sie nennen, Marble. Die kann so ein Käsebrot mit Stiebeln. Hier haben wir Jalapenos. Die wollen noch räuchen. Hier haben wir Zwiebeln. Menschen sagen, man kann nicht viel Zwiebeln haben, sondern was die Zwiebeln legen. Hier haben wir Itchocken. Wir wollen vielleicht eine Brocken, vielleicht zwei, wer weiß. Hier haben wir Peperschoten. Sondern was nicht wollen Jalapenos haben, die diese, die brennen nicht. Das sind ein bisschen Seite und also Sweet Peppers. Und wo wir auch noch räuchen. Bei dem haben hier haben wir Chorizo. Das haben wir bei Southern Meats gekauft. Das kommt ein lustiges sehr scheinet. En Schonzefeld, Manitoba, Southern Meats, Chorizo haben wir gestern gebrot. Und hier haben wir Wurst, Sommerwurst, was ich eine Monat 3 habe gemerkt, Video Nummer 442. Und wo wir dort machen, und hier haben wir noch Spark, haben wir gestern auch reich gebrot. Und hier haben wir Pfeffer und Salz. Und so ich sage, ich kann so machen, laufen. Man kann Freshtik Burritos. Vijfmal had ik door Mexicanische Reis maken, schmeckt ook sehr schön. Maar van der waar we iets op brokken zo. Nu gaan we afhangen. Laten wat sehr schön schmecken. In de tortillas zit immer so bloß waar de Stück haft. Da we een kniepbestje nu baken. Kijk hem al. Zit er veel schmacken en schmecken veel schöner. Huhu. Da, nächste wat wir doen is onze Peperschalten räuschen. Dann haben die einen viel schöneren Geschmack. Oh ja, das fängt an sehr schön zu riechen. Da, dann haben wir hier Beeren. Lassen wir die da. Und ihr spreiten das nicht uitdrehen, vorig. Nächste wollen wir Zwiebeln brünbroden. Nu kijk mal, nu wordt een beetje zo'n smaltmankels wie ich hadden. Je kijkt van ons Rindschmalt. Da. Dat is een beetje hard, we hadden het een beetje afvrieren. Da. Sehr schön. Zwiebeln zijn goed. Wat we het nächste doen. Nächste wollen we de fine Itchocken goed broden. Kijk hem al. Nu hebben we zo'n smal brokken. Dat erin valt. Dan de Itchocken hier een klein beetje durchbroeden. Woehoe! Kijk hem al. We hebben nog vergeten Pilzje. Die willen we ook nog maken. Mushrooms. Champignons. Oké. Nächste wat we worden doen is al die peperschoten. Dat zoet ik eruit. En die smaak fijn snijden. En weet je wat, er zijn zo'n mensen die zijn am Stich, wanneer die Schale da aanblijft, wanneer die Peperschoten, dat gerechte, wie doen dat aan, ans Borrat dat niet, ans schmeckt dat schijn, maar wanneer je dat am Stich hebt, dan deed je nog alle smaak afschalen, dat zal zeer leuk zijn. Oké, nächste wollen we die dusjes met die pilsje, die mushrooms, opmerken, en dat flessen er alle uitkijken, dat zijn die uit te broeden. Itchocken zijn goed. Ja, maar ja, die brunje brood hebben een beetje meer Geschmack. En dan wordt het nächste broden. Oh. Rind, vaart, nu brokbrood, alle weer. Ja,
Waar de pilsje nog bruin brood. Die pilsje hebben sehr smaak bruin brood. Dus zijn die right. Du hebben een beeld wat we alles mangt doen. Oké, nu hebben we alle right. Hier hebben we een Dutch geslagene eier. Hier hebben we spaak. Hier hebben we gebroden Erschokken. Hier hebben we chorizo. Wat we gestern uitgebrood. Hier hebben we gebroden Zippeln. Hier hebben we de zomerworst, wat we hadden gemerkt. Ook gebrood al. Hier hebben we kaas. Hier hebben we mehrere soorten peperschoten. Hier zijn onze tortillas. En hier zijn onze pilsje, mushrooms. En nu hebben we het al tauperieren en dijkbroden. En dan zijn we rijdt om Freshtik Burritos maken. Kijk mal, nu hebben we dat vlees en de pilsje en peperschoten en eetschokken en alles hier aan die school aan de buitenkontour. Nu worden we fresh al een beetje opwarmen en in die tijd waar we rijdt maken. En dan worden we de eier hier ook nog broden. En dan is het rijdt om onze burritos maken. Kijk mal, hier hebben we zo'n smalt, wat je had gemerkt van zo'n rindbeest. Zeer schijnend. En dat geruch is zo, het meeste aller waard, kost het niet meer rekenen. Ik leg dat zeer dat rindsvaart. En voor zo'n mensen wordt door Beister slagen, dat der je dan niet moeilijk durchkijken. Dat is al een beetje besneden en smaak. En dan daarvan vaart maken. Check mal dat. Nu hebben we de eier, die geslagene eier hier fijn broden. En dan te gouden laatst dat andere door nog alle dergerieren en dan staat eruit. En dan doen we nog een beetje zout en peper, zoveel wie dat leven, maakt de eier. Zeer schijn. Goed, nu lukt het plus wat de eier fijn goed zijn. En dan gaan we het even hier. En weet je, dit kerk voor alle bloos met een holdoven. Hier gebruiken we van die kleine gas of electricity. En daar, nu gaan we dat alle dergen onder hier. Al dat vlees, de peperschoten, pilsje en chili, alles dergen onder hier. En dan het dessert dergen hier. En dan alles wat ons dan nog even blijft als de kaas. Ik blijf reingaan, dat ze nu alle fijn gaan en dergen hier. En kijk mal, nu zijn we rijdt voor den kaas even. We haben nicht mehr Kaisers heute vielleicht nach Meier, aber je kann dann so ein Kaisers gewählen und Eber. Reden noch einmal durch, was die Fan verschmalten ist, ganz durch geriert ist, ein Fan raak kriegt. Und da wollen wir Tortillas abwarmen, da wollen wir die Burritos machen. Rick Nühl sehr schein. Naja, wir haben von dir auch noch ein bisschen Gas für Freshtik. Und wir sitzen das nu heute Burritos machen. Also die Kirche hier von dir nicht gekommen, sondern nu haben wir Freunde was helfen. De kerkje is toch wel eerst weer geweest gebleven, die voert toch wel een schaaf. Nu hebben we hier een frisse oor, dat kijkt hem al. Ja, en ik voor een voer. Ja, die voert voer. Kijk maar, nu doen we hier avocados uitnemen, nu willen we guacamole maken. En dan willen we Freshtik gaan. Ik ben hier een die brand over om geweest, toen mijn kwart had. Oh, wat hij doet. Nou, wat zegt hij doen? Dan doet je geld? Ja, ik weet niet wat hij doet. Ik had een beetje vergeten hoe die woont. Oh. Die woont uit wo die woont, dat ik zal 2 mijl zuiden fahren, en dan 2 mijl in oosten aan fahren, en 2 mijl aan noorden, en dan waren in westen. En dan voer ik nou best vallen met wie, had me een beetje geraakt daar. En ik dacht zo, dat ligt niet in kraak. Oké, nou ja, daar waar we dat even reinmerken, waar we hier schijnen Freshtik merken, dat klopt dan erst des Monat dan wens tevreden. Wel, dat kleven reingans, nu zijn we rijdt om burritos maken. Nou ja, de tortillas hebben smaak opgewarmd. En nu willen we die van valt te schapen en top te leggen. Dat gaat nog een beetje schijn, maar ze een klein beetje leren, maar dat gaat gleich lang. Dan is dat 1, 2, 3 en dan heb ik al een burrito top. En dan die nächste, en die gleich lang, dan heb je een ganze stoepsel rijden. En dan, wat we dan doen is, die smaak aanpakken en de lucht aan, ga je die afrieren. En dan heb je de eerste tijd rijden. Die smaken zeer schijn. Proef dat mal. En we hebben hier wat van meeltortillas. Ik wil dat plus nog eenmaal wezen waar ik de top leggen. Hebben de smaak opgewarmd, de tortillas. Dat die fijn, week zijn en schmerzig. Zo, en dan doen we zoveel naast weer aan het leven. En dan rollen we de smaak top, zoals je zien kan. En dan wanneer we de ganz top gerold hebben, dan nemen we een vinger en dan stappen we het ene beetje puver of een beetje top, check hem al. Krijg ze staat. Daar.
Dann noch einmal ein bisschen so Schmacken abdrecken, dann bleibt das so, und der andere kriegt so. Ja, das ist 1, 2, 3, dann habe ich ihn dann auch kalkuliert, kriegt so. Dann war wir nu ein großes Stupsel, das dort rein mehr. Will ich bloß am besten wiesen, hier am Disco, ab den Halt oben, da wir dann an die Tortillas abfahren. Ja, schafft, war so fein, schafft, sehr krank. Und weil ich nicht so haben, den Gas oben, wo er mal ich kann Tortillas abfahren. Hey, dann ist mal in den Fenster gecheckt, dann schlägt er nach dem Bett Gas. Wir haben hier eine Reihe, das ist das erste das Werk, was hier vorbeikommt. Seht doch, war er noch Frieden. Aber ich weiß nicht, die würden Burritos gleichen. Da, nu kijkt mal, nu haben wir hier ein ganzes feiner Burritos Reid. Wo die Leuten unsprechen mit dem Handjuk und die Leuten Fan aufteilen. Und dann da uns die alle anpacken. Und jeder einer Pot in einen Paper Towel oder ein Papier anrollen, dass die nicht taub frieren. Und dann in der Luft nehmen und dann erst die die abdecken und warm jagen. Na ja, dann, ich hoffe, ihr interessiert das Video. Ich habe ja nicht Zeit, um die für euch zu schmecken. Ich weiß, die schmecken sehr schön. Aber ich hoffe, ihr interessiert das. Und merken die auch. Und das ist gesagt kann. Wir haben hier 16 Stück, wir wollen die in Luschen nehmen. Und dann erfrieren. Und dann haben wir erst die Zeit abdecken. Smarts abwarmen, dann haben wir sehr schön Freshtik Burrito. Ich hoffe, die gleichen dort und die proben dort. Lobi weiten, Dankeschön und mag Gott uns segnen.